tubahaye ikaze kuri Kamukama TV Rwanda, ndabashuhuje kandi ndabiyegereje, ndabifuriza igicamunsi cyiza, umunsi mwiza kuri mwe mwese. Uyu munsi wa none dufite ikiganiro cyiza cyane, ndi kumwe n'umutumirwa muri studio za Kamukama TV Rwanda. Umutumirwa wacu ni umukobwa mwiza cyane bita Keira, muraza kumubona Keira, muraza kumwitegereza, turaza kumubaza. Tumusanze hano kuri Hotel Teki. Hotel Teki ni hoteli nziza cyane iri i Remera ku muhanda mushya ugana Kicukiro. Hotel Teki bafitiye serivisi nziza, bafitiye jardin wakoreramo ubukwe bwiza cyane, ubukwe bwawe ntibuzigere bwibagirana. Tubafitiye amafunguro atandukanye atetswe mu buryo butandukanye. Hari amafunguro atetswe kinyarwanda, hari amafunguro atetswe mu buryo bugezweho bw'amafiriti n'ibindi, kandi dufite na outside catering, aho wagira ibirori hanze ya hoteli ukaba wadutumira tukagusanga tukaguha amafunguro ahagije. Reka rero twegere umukobwa mwiza Keira. Keira, wiriwe? Amakuru Keira? Meza cyane. Tugusanze hano kuri Hotel Teki ufata agafanta. Ukunda sitoro cyane n'ubusanzwe se cyangwa ni hari yonyine? N'izindi zirahari ariko umunsi numvishe nakinyuma gasitoro. N'ubusanzwe ukunda sitoro. Hanyuma tuzeho gusaba uzamura ijwi ryawe cyane kugira ngo abadukurikiye baze kutwumva. Utwemerere ibibazo tugiye kukubaza, uraza kugerageza kubisubiza Keira? Byo nshoboye byose ndabibasubiza. Keira, ikibazo cya mbere. Covid urayizi se? Covid urayizi? Warayumvise? Wayirwayeho se? Ntabwo wayirwaye. Warakingiwe se bazi? Cyane. Tubwire nibura inkingo eshatu, ubwoko bwazo. Inkingo eshatu za Covid mu Rwanda twakoresheje dukingira abantu. Pfizer, mbaye na Moderna nimba. Hari Pfizer, urundi? Hari Moderna, urundi? None se we wakingiwe ukorejwe iyihe? Baguteye iyihe? Urwa mbere ni Pfizer n'urwa kabiri. Urwa mbere baguteye Pfizer n'urwa kabiri? Urwa gatatu ntabwo uzi urukingo rwa gatatu wafashe? Moderna ntabwo, ariko Moderna yaje ku isonga. Cyangwa ntabwo washimangiwe? Yego. Warashimangiwe? Nagira ngo nibutse Keira ko hari AstraZeneca, hari Pfizer, hari Moderna, hari na Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ntabwo wari uyizi? Ikibazo cya kabiri, ninde muyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda? Ariko aka noneho nakumira. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda ntabwo muzi? Nimba ari Kabera, nimba ari wese. Baba data we. Kabera ni umuvugizi wa polisi, ntabwo ari we muyobozi wa polisi. Baba we. Bamwita Afande Dani Munyuza. Ntabwo wari ubizi? Keira ko agiye gutsindwa cyane. Ninde muyobozi ubu ngubu uyobora Commonwealth? Katinga. Njye bibazo ntabwo nari. Yamaye. Ntabwo uziyobora Commonwealth? Baramutoye ejo bundi igihe Commonwealth yari iri mu gihugu hano. Ntabwo mba mbyitayeho. Bamwita Perezida Kagame, umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubu ni uyobora Commonwealth. Akandi kabazo giye Keira ndumiwe rwose. Tubwire nibura uturere dutatu tubarizwa mu ntara y'Iburasirazuba n'utundi dutatu tubarizwa mu ntara y'Amajyaruguru. Je dukora ibindi bintu byo kumbaza ibintu nk'ibyo tubireka ibibazo nabihaze. Uravugisha ukuri ntabwo utuzi? Ndumva ibibazo nabishaka. Ndumva mbivuye. None reka mwibarize ikindi kibazo. Je mu bikatinga nibizaze pe. Mwibarize ikindi kibazo. Iyo wirebye wowe ubwawe ku mubiri wawe, niho uvuga uti man, warakoze iki gice cy'umubiri wanjye ndagikunda rwose, ndakishimiye. Hose uba wumva Imana yaguhindura? Nimindure ngumesha uko yandemye, gusa nta kintu numva ndeba ku mubiri wanjye numve ndagikunze wapi. Nta kintu ubona ukuze?
nta n'ikiba wumva wanze byose ubona ari ibisanzwe. None se Kayira ni ryari wambara ukumva uraberewe? Iyo uvuze uti ngiye kwambara mberwa wambara gute? Ndi nk'iyo nambaye amakanzu. Iyo wambaye ikanzu uba wumva uberewe rwose neza neza. Byiza cyane. Ni hanyuma ibiryo urya ukumva rwose uranyuzwe urariye ni nk'ibihe biryo? Nta biryo nkunda cyane birenze. Ibintu byose uririye ukaninywera. Yego mana yawe. Ngaho tubwire rero mu Rwanda amakipe uzi y'umupira w'amaguru ni nka yayo? Ngapere harya mu Rwanda? Ni amakipe yo mu Rwanda uzi? Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, twasuye umukobwa rwose utazi amakipe aba mu gihugu, we yibera mu buzima bw'amafilime, bw'ibiganiro bisanzwe, iby'imipira shwita nubimubaze rwose. None se ninde muhanzi ukunda cyane mu Rwanda? Ni Knowless, umuhanzikazi Knowless. Knowless uramukunda cyane? Ku buryo hari n'indirimbo ye se uzi nibura izina ryayo? Nyinshi. Imwe ni iyi? Mwitegure Kayira agiye kuturirimbira igitero kimwe mu ndirimbo. Urakoze cyane Kayira. Hanyuma nkubaze ikindi kibazo, kuri wowe wumva umugabo mwiza yaba ameze ati? Ni ibiki ibintu bikwiye kuranga umugabo mwiza? Ntabwo mvuga umugabo, ndavuga umugabo wagushaka. Wumva umugabo wagushaka yaba ameze ati? Washaka mba ari umugabo wabasha nyine kubasha yantunga tu, yagutunga tu, ubwo gakuzanira ibiryo ukarya cyane, akanyitaho nyine nta bindi nawe akakwitaho. Uwo mugabo rwose aba ari mwiza. None se Kayira, iyo utekereje ko uzaba umudamu ni iki wumva kigutera ubwoba? Iyo wicaye ukavuga uti igihe kimwe nzashaka mba umudamu, ni iki kintu kigutera ubwoba? Uba wumva nta kibazo uzajya, uba wumva ubyiteguye. Nibyo. Noneho ndagira ngo mwibariza akabazo ka nyuma. Abantu baramutse bagutoranyije ngo ugende uhure n'umukuru w'igihugu Perezida Kagame, umusabe ko azongera kwiyamamaza muri 2024, wagenda umubwira ngo kubera iki dushaka ko wongera kwiyamamaza? Urakora umuyobozi mwiza. Burya se n'umuyobozi mwiza ushingira ku kisi umwita mwiza? Naho wicaye abaye atari we ntago hakabaye ari heza gutya. Amaye nka data. Ubu nicaye niwe kabisa. Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, ndabashimiye. Kayira ndagushimiye. Ikintu kinesheje nuko ukunda Perezida Kagame cyane. Uramukunda cyane? Binakomeye. Nta ngaho muririmbiremo twumve. Ntabwo uzi kuririmba. Turabashimiye kandi turabiyegereje. Tubonye ko Kayira wacu uyu nguyu akunda Knowless cyane, kandi ngo ibiryo byose arabirya, ibijumba, imyumbati, umuceri, ibyo uteguye byose nakubera umushyitsi. Ntukagira impamvu yo kugira ubwoba, ujye utegura ifunguro ryose ararirya. Ikindi kandi n'abasore, niba ushaka kumwambika neza n'amakanzu, ngo yambaye ikanzu aba yumva aberewe. Hanyuma nanone mwabasore, avuze ko umugabo mwiza ari wabasha kumutunga. Ubwo rero niba utifitiye akantu ko gutunga urugo, ntuzajye kubaza Kayira amazina cyangwa kumukurikirana, wegireyo umureke. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Ndabakunda. Subscribe kuri Kamukama TV Rwanda, kore comment, mukore share. Imana ibaho umugisha.